Pemirsa kasus COVID-19 harian nasional keuningin sayan tedun. Ring tanggal kalidase Mei warsa kelih kali likur, wilangan ipun wantah penyatusan diri. Wilangan pasien padam COVID-19 taler kauningin nedunang munggu ringsor 5 diri. Asapunika taler pawawahan pasien kena COVID-19 tedun, sayang ring arahina sedurungnyane kantos 300 ulung dase 4 diri, rau mangkin penyatakan diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan, nyinayang pawawahan kasus COVID-19 satak seket diri, dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 jutaan diri. Rahinani mangkin pasien kena kauningin satak sia dase kutus diri. Raris pasien padam wenten 3 diri. Dados nyani wilangan kumulatif ipun langkungan 150 talian diri selami pandemi ngelimbak dawag bulan Maret warsa kali-tali kalidasane lintang. Selanturnya wilangan pasien COVID-19 sani kerawat wenten langkungan 3 talian diri miwah suspek langkungan petang talian diri. Dia Dewi Bali Pos